Rođeni Sarajlija, dijete Grbavice i željezničara. Napadač jednog od najboljih i najbogatijih klubova svijeta, u koji je stigao u rekordnom transferu Bundeslige. 35 miliona eura platio je Manchester City Wolfsburgu za igrača koji je u 3 sezone postigao 66 golova. Skroman, jednostavan i neposredan. Edin Dzeko ne uklapa se u sliku bahatih i egoizmu sklonih nogometnih zvijezda, koji svojim egzibicijama van terena pune stupce tabloida. Prvi je bosansko-hercegovački ambasador UNICEF-a. Posljednji 27. rođendan proslavio je s djecom, koja su i njegovi najvjerniji fanovi. Samo 24 sata kasnije svojim je golovima potopio Grčku. Po ko zna koji put oduševio su narodnjake. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine vodi ka historijskom plasmanu na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Edine, dobrodošli u program Al Jazeere. Zasigurno ste i najpopularniji Bosanac i Hercegovac, ako tako možemo reći, posebno među najmlađim stanovnicima te države. Kako uopće opisujete tu ljubav djece prema vama, ali sigurno i to je jedna dvosmjerna ulica i ljubav vas prema djeci? Oni vole mene, ja volim njih, stvarno volim djecu i nekako djeca su najiskrenija i dijete kad se nasmije znaš da je to iskreno i meni je isto tako jako drago što sam uspio taj svoj rođendan da proslavim sa djecom. Bilo je tu naravno dosta djece sa potrebama koje smo usrećili na neki način. Mislim da se dalo primijetiti i na njihovim licima i eto, ja stvarno ne sjećam kad sam zadnji put proslavio rođendan kući u Sarajevu i ovaj put, eto, došlo je to vrijeme i drago mi je baš što je bilo sa UNICEF-om i sa mojim saigračima i naravno sa djecom koji su i glavni bili u svemu tome. Svoj angažman ste kroz UNICEF u posljednjih nekoliko godina zaista digli na jednu zavidnu razinu, realizirali puno projekata. Kako je uopće došlo do saradnje sa UNICEF-om? Pa moram prvo da kažem da sam ponosan na to, jer to je zaista jedna mogu da kažem isto tako odlična stvar za mene i s obzirom da kakva je situacija bila poslije rata i sve to, tako su oni meni prišli UNICEF sa tom pričom da je stvarno teško bilo i njima da nađu nekoga gdje će sve strane da budu zadovoljne, što je nažalost tako kod nas i jednostavno, eto, prišli su meni i pitali s obzirom da kažu, eto, ti bi nekako odgovarao svima i ja sam stvarno oduševljeno prihvatio to. Kako je bilo vaše djetinjstvo? Obilježio ga je, nažalost, rat kojeg ste dočekali sa 6 godina. Je li to bilo jedno sretno djetinjstvo? Jeste li proživjeli ono što treba proživjeti svako dijete dok odrasta? Pa kad se pogleda, naravno da se može reći da je bilo jako teško djetinjstvo i s obzirom da smo bili 4 godine u ratu, mislim da nikome naravno ne bi poželio takvo djetinjstvo, ali opet mi smo se na neki način znali zaigrati, znali smo izaći kad smo mogli, naravno kad nije bilo opasnosti. I opet mogu da kažem da koliko toliko bio sam sretan u djetinjstvu, iako je bio taj rat, dosta je ljudi izginulo nevinih i na neki način bio sam i dijete, nisam ni razumio toliko o tome šta znači taj rat. Naravno da sam znao, ali opet 6 godina, opet ne razumije čovjek toliko ko što bi to bio recimo da se desilo sa 18 godina. Opet mislim da su više ti ljudi propatili koji su bili u ratu. Evo kad su možda, ajde da kažem tako, i najbolje godine. Djeca se uvijek znaju zaigrati. Kada je u pitanju škola vaša, i ona je bila ratna škola, kakve su bile ocjene u đačkim knjižicama? Kakav ste bili đak? Pa bilo je u podrumu, dok je bio rat, taj prvi ili drugi razred, ne mogu više da se sjetim tačno. Davno je bilo i neka iza nas i taj rat i nadam se da ga više nikad neće biti ne samo na našim prostorima, nego nigdje na svijetu. A
što se tiče mene kao učenika, pa ne znam, bio sam standardno dobar. Što se tiče drugova iz školske klupe, šta su oni napravili u svojim životima? Je li ono što ste vi od njih očekivali? Jeste li ostali bliski? Čujete li se? Vidite li se s njima? Pa šta da kažem, mislim da imam dosta prijatelja s kojima sam išao i osnovnu školu i kasnije i u srednju, ali hajde da kažem da se sjetim tih dana iz djetinjstva. Evo, kad smo tek krenuli u školu, imam četvorcu Jarana s kojim sam stalno bio u osnovnoj školi koju smo proveli od 1. do 8. razreda i stalno smo i, hajde da kažem, zajedno hodali, ušli u školu, poslije škole igrali košarke, fudbala i s njima sam i dan danas u kontaktu i mogu da kažem da su i oni izrasli u hajde da kažem tako, prave momke, završili su fakultete i mislim da su sasvim zadovoljni. Ko su Mahalci? Mahalci? Dobro pitanje. Pa Mahalci su sad, hajde ne da kažem neko određen, ali većinom moji prijatelji s kojima se združim, s kojima se znam dugo, s kojima se znam, hajde da kažem i ne tako dugo, jednostavno moja neka raja ali Mahalac je svako, mislim, kogod želi da bude, može da bude, jer Sarajevo je malo, Bosna i Hercegovina isto tako mala i svi smo mi na neki način Mahalci. Nedostaju li vam ovdje u Manchesteru ti vaši Mahalci? Pa moram da kažem da mi fali jedno 5 do 10 dobrih prijatelja iz Sarajeva s kojim se družim stalno, da kažem sretan bi bio. Ali najviše se družim tu sa Aleksom i Matijom, što je sasvim normalno i sad nekih još prijatelja da imam nešto van kluba i nemam. Ima tu isto jedan naš restoran u koji odemo često. Onda ima recimo Nikica Jelavić je tu u Evertonu, s njim isto tako izađem, nekad vidimo se i to. Nema nešto previše naše raje, ali eto nas koliko nas ima, pokušavamo da se držimo i da izađemo nekad zajedno. Puno toga ste već ostvarili, iako ste jako mlad čovjek. Dakle, koliko ste se promijenili? Po vašem mišljenju, jeste li ostali onaj isti Edin Džeko iz školske klupe ili vas je sve ovo što ste proživjeli posljednjih godina u svojoj karijeri ipak nekako promijenilo? Nisam se promijenio. Mislim da jedino što se promijenilo to su moje godine i mogu da kažem da sam postao dosta popularan, ali mogu se nositi s tim i hvala Bogu nemam problema. Evo, mislim, sad je teško nekad i da kažem tako da izađem u grad neprimjetan ili negdje drugo, ali jednostavno sam navikao na to i pokušavam jednostavno da budem na usluzi svima kome god treba. Uslikaj se, potpiši se, mislim da nije problem. A koliko je toga novac promijenio? Pa mislim, novac je sasvim neka druga stvar koja dolazi u sve to. Ja sam počeo igrati fudbal zato što volim, a ne zato što sam razmišljao kako ću zaraditi neki novac ili nešto. To uopšte nije ni bilo u mojoj glavi. Dok ste odrastali, sigurno je da je nogomet uvijek bio prisutan i uvijek je tu se očekivalo da ćete se baviti nogometom, ali šta su možda vaši roditelji željeli? Jesu li vas oni vidjeli na nekom drugom mjestu ili u nekoj drugoj profesiji? Prije svega majka, rekao bih. Pa čim su me upisali na fudbal, može se reći da je to bilo ono što smo na neki način svi željeli, s obzirom da je moj otac isto tako igrao fudbal i poslije samog rata me on odveo na trening u Želju. Mislim da je bilo negdje u nekoj školi, koliko se mogu sjetiti i počeo sam s tih 10 godina i evo me sad. Vidjeli smo i ovdje da vas ljudi okružuju, žele biti s vama. Koliko je po vama sve to iskreno ili jednostavno zato što ste Edin Džeko, vrhunski svjetski profesionalni nogometaš, pa ljudima to imponuje ili se zaista svi iskreno raduju vašim uspjesima? Pa dobro, iskreno da budem, ne razmišljam previše o tome da li ljudi misle loše o meni, jer na kraju krajeva
sve dođe na svoje i sve se vrati, odnosno obije se čovjek od glavu. Tako ja stvarno ne razmišljam o tome. Mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje i na ono što on želi. Ja jednostavno imam tu grupu prijatelja s kojima se družim, s kojima sam stalno i mogu da kažem da su mi oni iskreni prijatelji. Jeste li čovjek koji vjeruje u Boga? Jeste li religiozni? Dakle, evo, moglo bi se to naslutiti iz ove vaše prethodne izjave. Pa jesam religiozan i mislim da je vjera jako bitna stvar i mislim da je i meni isto tako pomogla da dođem do ovdje gdje jesam sada. Selektor Sušić, najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, rekao je Edin Džeko je veliki nogometaš, ali i veliki čovjek. Kako gledate na takve izjave? Zaista ostavljaju puno prostora za razmišljanje, ali mogu biti veliki teret. Pa nisu opterećenja, sigurno je isto tako dodatni motiv, jer samim tim znaš da si nešto napravio i ljudi pokazuju samim tim da te cijene i jednostavno na neki način ne smiješ ni da ih iznevjeriš, tako da kažem. Uvijek moraš da držiš taj neki nivo na koji ste ljudi navikli. Ja pokušavam da ostanem tu i jednostavno da uvijek dam svoj maksimum, bilo to na terenu ili van njega. Najbolji strijelac te kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo. Je li bosansko-hercegovačka reprezentacija po vašem mišljenju na pravom putu za Brazil? Sigurno da jesmo na dobrom putu. Mislim da još uvijek nismo tamo kako mnogo ljudi misli i voli da kaže evo, idemo u Brazil, već smo tamo. Hajde, mogu reći da smo na pola puta s obzirom da smo odigrali 5 utakmica. Ima još 5, mislim, koje će biti još važnije nego što su ove bile, jer jednostavno napravili smo sad te neke dobre rezultate koje jednostavno u narednim utakmicama moramo potvrditi, jer svaka naredna može biti odlučujuća. Čini se da su ljudi u Bosni i Hercegovini optimistični prije svega zato što vide na samim igračima jednu ozbiljnost, jedan pristup koji je potpuno profesionalan, sa puno samopouzdanja. Kako vi to sve gledate i kako vam se čini dakle, ta situacija kada je u pitanju i sama atmosfera u reprezentaciji i sam vaš odnos prema utakmicama nacionalnog tima? Pa mislim da imamo sad neku sigurnost, neku vjeru u sebe koju, hajde, možda nismo imali prije, hajde da kažem, par godina, mada ne mogu da kažem da nismo bili spremni i u prošlom baražu kad smo igrali s Francuzima, kad smo odigrali jednu fantastičnu utakmicu gdje smo mogli direktno da se plasiramo na to evropsko prvenstvo. Jednostavno doza, hajde da kažem tako, sreće nam je nedostaje, ali mislim da je to jedini razlog. Mislim da smo bili spremni i tad, ali jednostavno nešto nam nije dalo i opet smo dobili tog Portugala kojeg nijedna reprezentacija na svijetu kada dobije u baražu ne može da kaže dobit će sigurno. A pogotovo mi koja smo mala zemlja i jednostavno kada nam se jedan ili dva igrača povrijede,